Pa što se tiče samog tog ugovora, kao što znate i kao što je danas već ovde spomenute, siguran sam da on će rezultirati boljom saradnjom između naše dve institucije, a i dati doprinos saradnji bolje između dva prestona grada, a na osnovu ugovora o bratimljenju iz 2010. godine. On se sa tehničkog stanovišta odnosi na klasičnu saradnju između dva arhiva, uvida dokumenta, mogućnosti objavljivanja zajedničkih knjiga i na kraju realizaciju upravo ovo danas što ćemo večeras imati organizove zajedničkih izložbi, kao što će ova biti večeras, a ona je, kao što znate, tiče se istorije Beograda od 9. do 20. veka. Ono što je posebno zanimljivo, što želim ovom prilikom da istaknem, da u sklopu te izložbe, ja mogu tako reći, to je izložba o izložbi, biće izložba arhivskih dokumenta iz arhiva Beograda koje se tiče veze između naša dva naroda i vidjet ćete da je to obilje te dokumentacijne građe i siguran sam da će žiteljima Ljubljane i ne samo žiteljima Ljubljane biti jako zanimljivo, jer predviđeno je da ova izložba tokom ove godine bude prezentovana u Mariboru i u Kopru. Ova građa koja je kod nas u Beogradu, ona je dostupna i dan danas. Ovo drugo što vas interesuje, znate i sami da postoje određeni rokovi za uvid u arhivsku građu i ona kao takva je već predmet pregovora i dogovora Komisije o sukcesiji između ostalog i arhivske građe.